Wenten ida sang pandita, ida meparap begawan dunia. Pada panirari ayo dia saya mungguing paseraman idane iri ke ring jagat ayo dia hanada sisianira diagang siki wenten sisian idane tigang diri Araniro sang utamaniu sang aruniko sang wedal mungguing pesengan sisian idane ida sang utamaniu sang arunika asa punika tangan sang wedal Papua pinarik sanira maka tatiga turek sain ida yandu guru susrusa guru bakti punna pike jati-jati tuh susrusa bakti ring nabe kramanya denira mariksa mungguing tata caran idane rikalaning pacang nurek sain sang arunika kiananira ya sawaharumu pinih riin sang arunika kandikayang mekarya bangket menanira wehanari sang hyang dharma sastra sedurung ida pacang nyicen sedaging pengeweruh kedarmane yanada sang arunika ngulahaken sakramaning sawa sayaga sang arunika ngelaksana yang soparipola mekarya ring sawah kianawe akan punika sampun laksana yang ida sedang ayu tuh nikang wejo inggih sedang lanu seentekan pantune kadang wah saha wresti pada wadan adras rikala punika rauh belabar saha angin barat keruntutin antuk sabah balas alah dagalang nikang sawah
wastu ambe pundukan sawahe sakari wadeniran koi bukan toyo ikang pari anduk ajareh idane pantune pacang lancah oleh toyane dia nambak nirot toyo ikang we raris ompelen ida toyane punika Tapuana suwe alah teka tambak nika durung suwe malih ombet pengempelan toyane punika wah nambak niro malih ompelin ida dan ring daya nira gumanti nenten kuning saywak ida mungguing sane patut kelaksanayang iya kasan dia nama kakon tawak nireng we mang lendo ring pemuputnyane anggan idane sane kanggen ngempel nyelempang ring toyane tar malah irikang raino wengi irika ida jana ring raino wengi